nguwe ngizokushada mama womntanami unalento eyenza kimi umhlaka 14 February wangibamba kamnandi wangiphatha wangijabulala nadali wangigcina kamnandi wangibamba wangibambele eduze ubekuthiwa ngiyazenza abekade sashada ihlushwa ikutha amandla nawo uthanda indoda yakho ungahamba ufesa amadoda abantu ayokushaya amanye amantombazane mawufenza amadoda awo zatheleza inxanxaka zabangeko zamntu ezikhandela nguya khona mina inxanxaza ayinkinga ezangahlala khona egonga ntonga zathuma zaphinde zamfutha kamashe ehosteli wambukela phansi namhlanje ubona hamba ngishaya ikinga emarenke nami ngehla yoza balazabele kumele phambili lomculo mhlawumbe kusasa yobe ungibukela phezulu njenge-TV yasethaveni nje kwazi bani engisanda kakhulu ngoba kulate ake ngiyibambe khona nje la